pen beda kiai rombongan kiai apa ketemu motor keter apa ketemu motor keter entar ke pengajian acara mantan posak semotor kiai apa kita supir depak ke acara turun si kiai masuk ke dalam laksana ki acara ederi kuber mole supir rai ko ropai te kere mole depak ke tengah jalan motor romat tete mati man nyaman romat tete periksaan ini ben kiai me mati motor pangocak si supir agak usah sotok ya iya mau usah sotok motor masa apa supir saya nyodok ke dia Ki acara kami yang keenam yaitu Mau'izatul Hasanah yang dikemas dengan ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Habibi Badwi Muslim, beliau dari Bunangka Pamekasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was-samaa'a wa ma fihima wa ja'alahuma dalilan biwujudihi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala fi ayatin ukhra, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong Hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Rusdi Muhammad Hasan, Hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Lutfi Isbat, Hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Badruddin Abdul Qadir, Hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Haji Ali Wafa Samsuddin, sareng sedaya para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepuh-sepuh kampung, tak lupa ajunan al ustad seampun manggil abdinah kaangkui sakater tormator dak ka para ajunan sedaya, sareng sadeja para pengesepuh selain si abdina tak bisa nyebut tong persetongah sesangat abdina amuljaaki tor sangat abdina takzimi. Pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Tisa Kak Dim bagian masuk gentenan nih Bapak Kepala Tisah Gentenan, sarang sateja setap-setap epon sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin kaum pengajian sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah,
malar muka rabuna sarang along polong abtina ajunan eka dinto tempat malar muka terus tetia tanda kaangkui terus along polong abtina sarang ajunan sampai dapat dek kaku laku eswarga na Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebatan kaula amul jaaki sahibul hajah sahibul farah was surur ajunan Bapak Mawardi sarang Raji Epon Siti Ruqayyah sarang sateja keluarga besar Eka Dinto Sekak Dima beliau sekeluarga besar ampun epas teh takdir sarang Allah marabu para kiai marabu para ulama tor marabu ajunan orang-orang soleh ajunan orang-orang pekus seteja dalam rangka zikra maulidir rasul sekaligus walimatul akikoh salamatan potra epon seampun eka lahir atas nama nyaman Muhammad Wildan Al-Firdaus malar muka mulai dari niyatah sahibul haja sampai kalakona sateja malar muka eka terima sateja bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Ban malar muka anak saya salameten neng isyang ada semangken etetiakin manusia sekarat tu ka Gusti Allah nyelep dek ka orang sepo tor akuna dek ka bangsa sareng negara. Amin Allahumma amin. Sebatan kaula amul jaaki sateja perangkat pendukung mulai dari si Andi Eson Edwa Akiyah mantaran masuk aswar ke benson asona selak mak gehe orang ngapa dinare ada ceretan suarga selak teh kan nyaman mun masuk suarga benson asona teh masuk suarga sambil mikol eson dapak kabangla benga suarga takerjat malaikat me ikibada enak riai ngocak si Andi eson aneka marai yang kui molotan yalam tunya malaikat ewa ngocak ada bu malaikat siapa si nyorongi pada enak dia Nabi Muhammad. Oh tahu munda iya kok. Amin kok teh. Amin Allahumma. Bahkan sampai kasih Andi syutingan doa kinah manter masuk aswar ke benting syutingan. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Karena non kelanon tretan seoleh kenceran pertama nang emalam are semangken kak dinto beni seneku emek kak dinto tretan beni ajunan sengaji kak dinto pasera seoleh kenceran pertama nang emalam are semangken seoleh kenceran pertama nang isyang are semangken ingki kak dinto Bapak Sohibul Hajah Bapak Mawardi sekeluarga. Amin kok teh. Apa mau tak perlu mulia gula teh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gula ban sampian marenah pleman dari Kak Dinto satentek dutentek telotentek oleh berkat napa make satujo tusana Bapak Mawardi sekeluarga ipe kolaki ka sampian entos gelo Kak Dinto coma teloten pak aja coma teloten telotentek pak tentek 5 tentek 6 tentek sampai petong tentek tusanah Bapak Mawardi sekeluarga seepe kolaki ke ajunan epalontor lebat pol ampol negeri kiin sokona ajunan benon kelanon beni kuncuman tusana Sohibul Haja mololo sepolontor tusana abtina sarang ajunan semulai lamba noro epolontor ki ya bi Gusti Allah teh. Amin Allahumma. Barokana pangaji barokana silaturroh barokana ngurmat tamoy barokana ngangka eta
mangkana gulaban sambian palebur ngormat tamoy palebur ngangka etamoy cek kun lako lebur namoy mololo. Alhamdulillah mantar barokah mantar manfaatah tretan sesami-sami emol jaki sareng Gusti Allah dalam kitab Fathul Mu'in bab nikah kak disebut hadis sekali ditemunya nah beda telok hal yang harus kita perhatikan manabi abdina sareng ajunan akedui potra tak andi anak laki atau andi anak bini beda telok hal yang harus diperhatikan panapaan cetelok sepertama faliyuh sin ismahu mon andi anak epakon papekus nyamana dermah cara na anyamai anak kalaban nyama-nyama sepekus pertama epakon muntut nang ning Al-Quran dermah cara ngalak nang Al-Quran muntut asmaul husna contoh ngalak asmaul husna ar-Rahman mun lake contoh andi anak lake ngalak asmaul husna ar-Rahman tambai abdun iada teti Abdurrahman. Alhamdulillah. Contoh boleh ngalak ar-Rahim tambai abdun iada teti Abdurrahim. Alhamdulillah. Andi anak nyamai Abdurrahman andi anak nyamai Abdurrahim ganteng mak. Alhamdulillah. Contoh agak ni kebekus ni kanya ani kangalak nang Al-Quran ni Muhammad Wildan Al-Firdaus neka Wildan Muhammad nama yang pernah melekat pada sosok terbaik yang pernah ada di muka bumi ini pasera Kanjeng Nabi Muhammad wildan wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun badah nang surah Al-Insan ayat 19 badah wildan artena pemuda sepekus Firdaus nya mana swarga lakar cet wildan ne kekenangan nang swarga amin Allahumma ceti telok nyamah genteng kapi ni ka Muhammad Wildan Al-Firdaus genteng. Alhamdulillah. Jadi mun andi anak laki pokon ngalak nang Al-Quran. Contoh gak nih Muhammad Wildan Al-Firdaus genteng, salah gaul genteng Islami nih kak. Alhamdulillah. Saumpama bini pada mun andi anak bini ngalak nang Al-Quran dia. Dak remah nang Al-Quran beda surahnya mana surah Maryam. Andi anak bini nyamai Maryam tambai Siti iada tetih Siti Maryam ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saumpama na ki korang tak pati gaul mage. Oh, mun korang gaul bada dak remah ngala asmanah rajina kuste Kanjeng Nabi. Sera mage. Kanjeng Nabi pernah kedua raji asmanah Khadijah. Andi anak bini nyamai Khadijah tambah Siti iada Siti Khadijah ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak gaul mage. Tak gaul dak mah. Cak dengan mun nyamai Khadijah bah ya lok tija mage. Badah. Gaul sepak Islami ganteng sera mage. Andi anak nyamai Lulu Syarifah panggilannya Reva ganteng. Mia gela ada anak jalanan kapi dinare. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sepenting tretan, sepenting menabi abdin sareng ajunan andi anak sanaos saepokon mundut neng Al-Qur'an ce ngala tibi apa napa tako kelero aikinon polan beda kejadian diberin reng bunang kete datangkan gula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa mo pamatora nape ngatorna ajunan du malam nape mo temangan seramu kompoy sareng kiai ra ki mangkat tila dapat ke hari ha mangkat gula temanganan mare temang yang menyaki solawat agak ki buru tanya ki di gula teh mo
Kentora, neko kuto. Kenapa ra? Mare nyamayanan gede. Lestari ra. Sera nyaman. Hirroh ra. Sera. Hirroh. Neko. Ku emma gede oleh nyama hirroh. Bah. Jebon mukon mundut nang Al-Qur'an. Nang Al-Qur'an gak disebut. Sera. Bismillahirrahmanirrahim. Aji. Bismillahirrahmanirrahim kala hirro namo lolo teh. Kaler. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada. Teknya mai musyrikin nonton nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada memakai mon tak tahu ka artena, tak tahu ka maksud sapora, tak langkong. Cek mundut tibi ajunan tretan. Ketipun apa cara nah? Cabis kelu kaki ai. Kaki ali, cabis kelu. Cabis kelu. Cabis. Ada mak nyon nyama si bagus kabala, cek laki kabala, cek bini kabala, cek lahir malam berpu, cek lahir hari Kamis, cek lahir hari Jumat kabala. Ada mak leben kiai nyareki nyama si bagus. Mon lamar paring nyama si bagus tretan, tak langkong. Cek bau ba. Iki. Cek bau ba. Apa? Kadang bulan paring nyama minta ke kiai nyama iberi nyama si bagus. Ki bau ba kadang teh. Ane kari bari berjap bisa kiai. Assalamualaikum. Salam. Nape mo? Pemator ge. Nape? Nyona nyama. Sera. Kompoi. Proba. Lake. Cereki nyama pun kiai. Niko. Genteng ini mo. Pasera gitu. Abdul Mujib. Genteng ini. Genteng ini kamu. Eki ge. Motor kosoon. Mole de bakar mana tak nyamaki ka kombo ya. Oleh seminggu datang boleh deh. Waalaikum salam. Nape mo? Sobung nyama boleh selain sidi ibarin ge. Nape mo? Kene bareng nyama dia ajunan gak disah. Pah tale mulai dimasak ge. Sakit mo lolo. Periksaan ni ban kiai. Entos kulumu. Abdul Mujib yolok ser ban ki dia. Yolok uci kiai gua. Baba. Abba jolok uci. Mo. Yolok apa sera? Olok Mujib. Yolok Mujib beres teh. Alhamdulillah. Mangkana tak lamu cek ba. Mulai paringnya mah cek ba. Oh. Alhamdulillah. Mancar barokah. Mancar manfaatah. Daripada masuk surga kapi. Tung. Dua. Mon andi anak kayak ngai. Ya bada boleh nang keterangan lain benih kuncuman kadin toh yang perlu diperhatikan jepon. Ketipan apa? Kaisa nang Riyadus Sholihin gak disebada. Mon andi anak pereng lahir. Nah, gitu penting ilmu kapten sengajunan. Anak pereng lahir tak laki atak bini. Nah, salah stare na ampun iade nih kopeng sekanan, ekomate kopeng sekacer. Itu mun lambe mun sahabat lambe begitu lahir anak pah langsung ibekta dak ka Rasulullah. Cebon. Ibekta ka Rasulullah, pah sareng Rasulullah emondut aki kormah. Engam-ngam ban Rasulullah tinggal lempu pas itu lengaki keni sokoni ke feji. Nah gitu. Ah semakin dak memakai, makin kan Rasulullah sobung. Mun bisa. Andi anak pereng lahir tabarrukan. Rasulullah ampun sobung bektah ke kiai. Tabarrukan. Sompaman jauh ban kiai. Sepenting apaan ngalak kormah ngem mama tinggal ampun alos tulengaki keni sokoni ka beji. Cek beki kol bungkol teh. Mati beji mun beri kol bungkol kormarwa. Jadi dan mama kada ngem gitu cek bagus cek pontretan. Alhamdulillah. Setong dua manabi andi anak wa ayu alimahul kitabah. Andi anak selain ipakon babagusnya manah wa ayu alimahul kitabah ipakon ajeri macah ipakon ajeri nulis Al-Qur'an artena ipakon panyare ilmu
andi anak cek lakokap kepe mololo eromana pamangkat biayai pamangkat ka masjid pangaji pamangkat ka madrasah pa sekolah pamangkat ka pondok pesantren pakon nyare il apa kayak dabuna Imam Syafi'i inni ra'aitu kufal ma'iyuf siduhu insahatoba wa illam yajri lam yatibi maulaya salli lim daiman abada ala habi ril khalqi kulli ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana wa ghtaribi maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kul inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in sahataba wa illam yajri lam yatibi dari madhabun Imam Syafi'i tretan buleban sambian oning aing kak dinto manabi ta'akili tak akuli pas nang aneng mololo contoh nang ngai songai songai tinggal mur mun ki nambara kan bening ara pamik bening polana akili mun nimur gara-gara nimur tak akili pas nang eneng sampai abid dibudi nasi asal lah bening au biru bener apa betul tinggal abid nang saja abid nang dibudi demi karo au biru tapi sampai au celang bahkan benih kuncoman bernana si au sampai ke bauna au beceng egi na bengki persis benak foto mau nak foto karo ekelon ni mololo tek pak kuli tek panyare ilmu ekap mololo dibudi na beceng eki nun engki mangkana daerah masih bener di aklin wa di adabin kala atasah tampe kalampina pamangkat ke madrasah pamangkat ke pondok pesantren panyare ilmu alhamdulillah nun gelenon gue leban sambian sebagai orang tua Allah berat tanggung jawab aku laku nang akhirat paring tetepan anak senga jak teng man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih sapa orang si andi anak tak ngaji itorot tak sekolah itorot tak munduk itorot sampai anak telocor ngalakoni kelakuan dosa setuju dosa anak tanggung ring tua dua naudzubillah terselamat dagapi amin Allahumma alhamdulillah ben gula ngabala katan tretan seki andi orang sepo lebih embuk penopene gula gelak teh amit Ka'bah bah apa cina mangkata damah kaken tenan pas terus ke Sumeneb ya selamat cabis Ka'bah mari cabis Ka'bah gula cabis ke umi mi cina mangkata damah kentenan pas terus ke Sumeneb mi iya selamat ya eki cabis gula ka umi siom tanang ka umi siom sokona umi gula mu tak tele nyiom sokona embuk tak mangkat aja lenan arapa suar kena anak beda ereng tua bola mari acabis ka abah acabis ka umi amit kani bini gul ngocak kani bini sayang ya apa deh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngarareng dina dedek ring ngucak sayang ke bini ngaragana ya Allah ngolok nyaman astagfirullahaladzim bro ya gini lagi iya kan deh iya usaha toro aki sate kan zaman milenial sate jadi bahasan panggilan mun zaman milenial lo bro kan deh iya
beda boleh tung nang guys dero. Kan mun lamba kan lain. On tahun sangang bolo, on tahun 2000 lain. Benih bro, benih guys. Apa? Poh. Demak poh. Ada yang tergantenan poh. Kan iya mun lamba. Yang mun makin lain apa bro? Nanti ngulu ke bro kok saudara. Bro, kinaki bro. Nih, tak langkung. Sapora. Ani ka ilmu kesambian. Penting nih kak. Pentai tanggung jawaban gula ku sampean nang akhirat. Napa make? Kau wajib na orang laki, kau orang bini beda lema. Apaan? Pertama, reng laki wajib makan nih kabini nah. Dua, reng laki wajib ngalampi kabini nah. Telok, reng laki wajib kebiaki Roma kabini nah. Empat, reng laki wajib ngajari ilmu agama kabini nah. Mun tak bisa ngajari tibi, mun beda muslimatan pengaci, mun beda pengacian pengaci. Lema, reng laki wajib perhatian. Salah satu cara perhatian yang kika dinto mun kabini nah tak oleh mapas dek remah ngolok sayang. Rasulullah lamba tak tuman mapas teritan. Rasulullah tak tuman mapas bentak merengaki Rasulullah ni ka mapas mun ngolok kabini je olok nyaman nah. Rasulullah lamba ati kanan rajinah tak toman Syah Aisyah tak toman teh tak toman apa Rasulullah mun ati kanan Humayra dah iya. Ada kan molotan saudara. Molotan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah ni. Rasulullah lambak tak teman mapas teh karajina teh tak toman Syah Aisyah tak toman. Apa? Humayra dah iya munati kanan. Apa artinya Humayra? Cek saking mun bahasa mangken dah iya. Hai cantik dah iya. Alhamdulillah. Tak oli mapas. Saya mapas embu, cek pas mapas. Dak remah make ngolok sayang. Iya, sayang daerah. Teng dimas sayang, teng ngare sayang daerah. Alhamdulillah. Todus make. Saya ngolok sayang todus make. Anapa? Kalau tua make. Badah saya penting cek mapas mun tak bisa sing ngolok sayang minimal ngolok ale. Ada apa? Orang laki ngolok ale kabini na rajo kencerna berempat dubolo le dubolo ale le papolo ale le papolo mun alis kulis lain boleh aja deh. Alhamdulillah mandar barokah mandar manfaatah terus aporo sampai ke surga kapi amin Allahumma napa anjan gula mulai gila mega rojeri ya kana Allah apa kalau aku mulai gila hari yang mau morok reng latuang arokok seling petuas elong jadi tomang bener menurut bude buruah moret bada dua bada pertama moret kento kempang apal abid seelangah sapa nak kana kene kempang apal abid seelangah kan mangkana sampai ete buaki at-ta'allumu fis sigar kan naksi alal hajar acer mulai ki kene pada bernulis nang tas betoh dak remah lekas apal abid seelangah amin kote amin Allahumma bada murid si nomor 2 dak remah murid si nomor 2 abid si apalah lekas elang saya remake ari ya saya ngaji sampai kok rokokan tanya ki mulai gele apaan mulai gele kalau pai make aduh salah baca ka sarah bahasan kalau pai make arab baca palos nasukoni kalau pai kiai dah ya ada mikros-koros kiai deh kana miaga tak betul yakin yang dinari jangkau kiai kan Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama ada pun Rasulullah mun andi anak ipakon babagusnya ma saya nomor 2 ipakon panyare el kipon cukup mbu cukup segini kah cukup malam bon apa korang iya bila tu TV itu gue nyaman dengan bila tu dah
Ani lagi lanceng perjalanan gula. Deki mari mau di pemarin ke Pelungpungan. Kiatnan, mari kiatnan bah langsung ke Sumenep deki peragaan. Aduh. Usah nyi suara nih. Iya di naujan. Peragaan je tau jan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terakhir tambah nasi konek. Bakuan di tengah kopi gibur spread. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terakhir, saya nomor telok. Wa idza balagha mun andi anak wa idza balagha falyuzawwijhu. Mun andi anak la sedeng umur la belik la dapat umur selake la trobiniah sebini enda palake falyuzawwijhu pa kontuli pakabin. Arapa wa idza balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isman fa kana ismuhu ala abihi. Siapa-siapa orang yang di anak la belik laki trobiniah bini la enda palake la trobiniah la cubini yang tak kelem pakabin pas talocor ngalakoni kelakuan dosa sateja tu sanah tangkung ring tua dua iku mangga namun lebih andi anak laki lebih-lebih laki bah cubini tuli babini arapah reng lak orang cubini ria pola na lainan ben reng lapar reng trobi ini lain ben reng lapar mon reng lapar nase nyari nase tak nemu mun nemu na karo keropok beri keropok bebanyak inumi aing aderep teh kinun Allahumma sholli ala Muhammad. Keng mun reng terobi ini ya. Cek beri keropok. Botel. Mek tahu sambian make. Tahu rasan lamba dah. Duja gula lamba jadi gula la toa. Lamari monduk. Monduk du gale. Aku liya pak tahun. Pasti isro monduk boleh. Aba la jubin ni. Ia mangkat. Monduk kamu make. Salah aja jauh na. Kasarang. Coba tengah ke Bamon, ia mangkat ke Bamon, keng mulai sangat ngari mulai gul. Amit tibi gul. Oke, amit tibi. Assalamualaikum mbah, teneka gul. Salam, ada apa? Mau pamit saya mbah. Mana? Mau pulang saya mbah. Kuda mau pulang? Mau kawin saya mbah. Neka gul. Kuan, wallahi jujur gul. Oke. Penyakit kabang tawar jajah. Loh, kok sudah mau kawin? Sudah umur berapa sambian? Sudah 28 mbah. Wah, itu lambat itu. Loh, kenapa kok lambat mbah? Saya dulu 25 saya dulu. Jadi lambat 3 tahun. 3 tahun sambian lambat. Waduh, wah periksa nih. Kan bangun lah sepo. Ngara gula itu gula la tahunan ngara mundur kasah. Periksa nih. Sudah berapa tahun mundur di sini? 9 hari mbah neka mata kerja 9 hari ya udah kayak terlalu bah itu aki yalah tara pamun mulia di itu aki nih alhamdulillah oleh jangan ngabus bekal lah nyen muronyen deh ya saja Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar kalaban sabab barokah mantar kalaban sabab barokah pengajian mantar sakit tertuli baras sendi otang tertuli majar sekitar dapat ke Mekah tertuli dapat ke Mekah salam reda pak terdapat boleh ke Mekah kalaban sabab barokah pengajian mantar abdina serang ajunan oleh syafaat takus dengan jeng Nabi kalaban sabab barokah pengajian mantar anak selamatnya semangkin Muhammad Wildan Al Firdaus terteti anak si soleh si ngontong ngaki itunya akhirat amin Allahumma kalaban sabab barokah pengajian mantar abdina sarang ajunan tertek pamati abi Gusti Allah kecuali mati kalaban jambi Islam dan iman amin Allahumma manabi ibadah kajang kolangan pamator kak dinto murni dari kebutuhan abdina tibi nyona pangapora sisobung batasa manabi ibadah saya kak dinto murni dari Gusti Allah mantar barokah mantar manfaata subhanakallahumma wa bihamdika ha bo kiai selain apa kalau kota dua cetak aja dia tepan contoh seraya lo ngaki juga le dua ada tak le dua aja mari jilid lah bro gula iyon ceng kanjene kai soro apidato beni soro acara beni soro adua
Tadi mau nih suruh adu rembek lain deh jangan aja. Ambo jangan jangan double. Lapang. Allahumma sholli ala Muhammad. Cokot-cotat. Ada ini kak sekanjaan bangguli lambai berduko. Ini kak kan alumni berduko. Mari di berduko kan le kata betah. Ada tu betah bah montuk ke sarang. Ini kudu sekanjaan ben nih. Bentat Mawardi nih. Asli sekanjaan. Hah? Cek tak jadi muda. Orang ngapa dinar? Siapa sih ngucap muda gitu bro? Saya nyaman nih. Hah? Santri berduko. Ya tak mang lo sih ngucap muda aja. Bentar selamat kapi. Amin Allahumma. Entat cokot-cotat. Njak toko kemarin ting lemu liaro kana paning ting berkat duaan. Wah karo ngocak keto berkata beda tu nak kiai. Keto berkata dua anak. Todus kok munda ya. Keng jak karo pai berkata le. Ba, benih, boleh amit pengajian telok make. Mun pah pengajian telok berkata dua, bo. Mongkor seminggu tak mare sih urus deh. Monggo Pah jak karo pai, supir kerem maki supir. Benih darem mau tidak supir tak ada apa aja dan ada teh. Haram tak ada apa. Bah, beda kejadian kan seben teh. Aduh, ya cerita boleh ya. Mbah lah turun mampu. Seben benih ilmu kebagian deng orang ilmu ya. Ane. Seben beda kiai rombongan kiai. Apa ketemu motor keter. Apa ketemu motor keter entar ke pengajian acara mantan. Posak semotor kiai. Apa kita supir? Depak ke acara, turun si kiai, masuk ke dalam, laksana ki acara, mari Kuper, mole, supir rai ko ropai teh kere, mole. Depak ke tengah jalan, motor romat teh, mati, man nyaman romat teh. Periksaan ini ben kiai, mati motor, bangocak si supir, agak usah sotok ya. Iya mau usaha sotok motor masa pas supir saya nyodok ke dia. Ya kiai naji turun nyodok teh tak gelem modi teh. Tulu sakilo tinggal ngerai kepi perlu nama kain ro. Pas odi zeng mah nyaman. Periksa nih ben kiai. Me odi motor jagi buru mate. Pak aja apa si supir mak le pada lapar kepi kok teh. Kerem supir. Kau tanya nyodok aja kemarin. Dah pidato apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.